Mpo. Fisheries Commission, Canoe Council, Aiko, Komi Kofi Kinata. Nyame no boni wiase, no boy pukesi na numu nyame ina. Obosu kwe yuru eben ekan sa follow anje na umo. No bobo nso kese na senior man. Falfu benye sika oye pi. Ya boy na ma oye nsi. Eto na chinam epiala. Sunday sike nyibi no nyi pese munkuminya. Obiala le shoshe mana kubinya. Ti wale ye pi ma wape biala. Intiane puya mosa yeli yeni. That chinchili ma want to wabeyeden. Intiane puya mosa yeli yeni. Bisawde that chinchili ma want to wabeyeden. Light I do come in the end. Dynamite in the end. Carbide in the soul end. Think it in the end. Sikaya blend in the end. Galari no end. Woman end. Another Tuesday fish in the end. So close is in the bar. Yaman I'm a number. Now one to now $1 from Nayanalo. What's your number? Western, Central, Itaka, Vota, Disco. Okulobite, ye can ma fa fu won fe ye. Aba sisi lumum, tabulum mi pa. Di pre ko den ke yen fe ye di da na. Sisi lumum, tabulum mi pa na. Di pre ko den ke yen fe ye di da na. Fante phone say Mara won't be a chat, papa. Nazima say, Fele Buzwana, Shep, papa. For that, Olela, Gigi, papa. Niga me ukage, we want a quick check, papa. Mama Ganshona, Joy so Alua will show me. They have to tell why he bola. Go for ya, no lea, bola, no balu. Ganshona, Joy so Alua will show me. They have to tell why he bola. Go for ya, no lea, bola, no balu. Ibalu, Bangala, Ibalu, Bangala, Ibalu, Tata iti, Galaba, Sijegi na brabo, Galisuawa, Sijegi. My nam kakamano pande winyi, na wana nubi na baya shaka. Light I do for food in the end. Dynamite in the end. Carbide in the soul end. Think it in the end. Sikaya blend in the end. Galari no end. Woman end. Another Tuesday fish in the end. So close is in the bar. Yaman I'm a number. Now $1 from Nayanalo. Nafak, Yeta, Tuna 4, Inshore 4, Sefcon, Mofad, FCWC, SFSP, NAFTA. Ayiko. My name is Nafolekwe, Minister for Fisheries and Emusia mamusemu akwaba mo atenase embra oyo Coastal Television no digital ya 514 channel 54 your Go TV do channel 22 ya Centennial Saint Augustine one digital akwaba wonsa baka papa na ebi ebedun komo na ya hwe nda akaye afrodume ya boshe close season
epona wotumin sadwa sent report ya onam do wotum na wantum so a senti onyo oben ni na yepele yedi de monkoma ote de no na yenkwati oya aforudwuma ne de menti anape menye mankasa munia bema justice ewusi oya JACOBSON dodo nara ejina wode frai ejewusi aha na ono na oya Canoe and Fisherman G Owners Association oya secretary was central region ha amafifi mantoi on secretary nti abaka CaFGOAG secretary fifi manto ma chachofu pay no dano ono na ne pay ni bedin komo muna ba ma farankwa ibuoda ekon mo de wenu no fishing no life medasi nzuma nkana praku farankwa ibuoda no fishing no life medasi sa no fishing no life da na no me pay mamu akwa abai yembi sadam CaFGOAG ikun oye abeku yo medase dama mekan no mehu de CaFGOAG ni ye ejumaju anum wona wanse wi sika waja ye afalujuma wato bua wato hiama wato adbot boto na wafa asankofo wole yi ejuma domo mpanyifo no na waka won bom ma waye da muku na wafa yen CaFGOAG ntina ebeka ebuewura anom hiama ewura anom ahen na ya kan yen ho abom yenka bom ko yen nti bia onyi nyama ibi onyi aboa oka ho yeye se ya afalujuma inka ho de jebi ya afalujuma me wefre yi mukwapo ba me nkite ejuma ji biara me ya da maka ko no anasam jebi bi se maka ho yeye ana maka ho anje on yeye inyi ejuma jine di ka on yeye me yeye jine bia maka ho yeye nti se pede be kan wa ti de itwe ejuma de ansa na etim de be kan ye ho nti kunu wato ye mfahin eto me fende mfana ni mali 2022 na wow nti kunu me hihai na no botai onye da yo medase ne hihai na no botai ni de ye beka ye ho abom na yama aban anada amafo hu de kubi da mu wo da madan me chire me na inka bi ebetwa me no nhihye bi oba ya afafalefo bi a no ye bota na wa akwa nhihye no wode no asam waje abran yan we support no waje abran yan no so na ya that means ye kan bi bia on ye ba yankopon chaade ye tuku ye pokon ntumen bi bi obeka bia no wodi wanye di nkomo yina ya adwunu su ansana waba abo anuma obialo hundema anambola abano another fishes commission another minister of fishes onyi afoluku no onyi olutini until the enkana yo ha na wode asem we take good decision at the top na wode asem na abotu yenyim na wode botu yim so wa anam the we take good decision why mbransu na ye hwea onyeyi basisi yedi ya mencha de until them ntonte de man no chere sisi ay otida sisi ya ma otini de nhihye bi obeye bia no ye quarantine discussion ye hwede nhihye no oboboa afaluku no wow oboboa ejumajuru anum oboboa asankofun oboboa clone another community na ye ejumani wom oboboa won se ye njintum another ye hwe na onyimbo yen na ye njintum yanja ntum so onyambra mpache ntona che sesia no abana ajo na atum prekope ma nti shem susu bia lo de babade afurudwuma no wanje na yamfa ye dwuma no onye betefom ana anye betefom anye ne susu na yeso ya hwede
yenye biala obobo ya na na ombo ya yenje ntu bi nam de ende ye be kan wasa madase eti when membership drive ikunu mu dam ofihin kesihin ahemfa na ikunu mu dam bi wo Ghana hin nara ana ikunu twadwa ba fifi mantum hankote ana ahemfa wo Ghana hin nara na so wo Ghana aso ahonjwa when membership drive tseben edoma o mpocho medase dama medi nka meka no ye ya folku nti se hwe Ghana ha na ye folku no Western region, Central region, Greater Accra region, na Volta region. Wow. The more coastal regions in na, you remember seeing na bi wo ho. Wow. Yeah, the more. Nti baby a we ya afro dwuma bia no ikoni bi wo ho. Koni bi wo ho. Wow. Koni bi wo ho. Nti we bi se de hono dom no dodo o ya hin ana de mana wo pimpia dom no ba. Oh, dama mpemfu din kade na mdodo nse nkwa no. Your members ni bi but your members dama no the 2 weeks ago but Central region have almost 900 members. Wow. You almost 900 members na. Ye hwede dem dodo bebe kan dem still an obi mu ma wo mpano a won fa won be sheb nti budu yele bodo de won be kan yan ho na ye mu yedu na ma ye be kan bia no wa ye papa ana da aban so wo hu de ye wodom Iti ebishafu yenye oye EWUSI openi na oda CaFGOAG ikunanu oye ahim jama iwu anom wonu kabam ku mcha CaFGOAG onu na anepei yansa kan na yayine bonko bi yedin kan yahweku ne hihye na nzama omokunu otumpon onu na yedin ko bi anichi ya tu esim nti wo pe yembisa nkoba yebudi ye apple muntum na yebisa de apple so wotum apple yebi an fie bia yebi an hola boche yebi an denma boche na oyeden na apple wotum yo that's it men kade anade mutuma kade ababia na ne nhihye nti abane biba ohwe ne nhihye na de ne policies na wa kade eyi mepeda me yenidi eyi mepeda me yenidi na puntumi no dem metiwe musa se why be before no we judgment to mention na maka previous administration na I made the move the way introduce to puntu nti no maka ikesi there ababia na ne hihye nti no ebia no won wo feel there puntu min obobo na wo de bai nti no se wadi epo no muntumi de bai afafo dodo nara na wantwema na so wodido nti yemisa wonu ko no da member na wotupum na wo bei na woye na wohunda ahunu kuma na ngasa yo dama edin kan no kwalpa puntum ne de na afarafo ne de yanjintu bisimbe so yanjintu maada poche yanjintu na dama edin kan me kan no aban na waya ne hihye nti no odubrebra do ye jame mefi ye jijitum men kan am sabo wow ye di ya ona ye jijitum because ono ye government in power until ye budget ba ye jijitum no mpo ye jijitum better how ye jijitum no time na ye feed obefe benyan no former minister na fishes minister afoluku no na onye nam kakra ojitum wo start no na ahyesem dem ye di kan yenjintu but obenda o ya na o de woye no nti ye no May June start wo
15th May na you June 15th June what I was some could until I'm bosom I'm there yenam kakra but what the best July the no boy kra a friend the bossa ya katina o yin wo ka de sapunu mpo wolbotu ma ya kan se wasu to wolbotu ma baby audition on boyen because what kan ya kan wasu ya ja tu ya ba han wa be news the what to July na why so no the script for go pono do maybe te the wa nti ide obi akọ ukoma na ahwa na aka fakasa ida abefi nti na ye nyina no awde yegitum na yetino ho but on there akoma ya tene fi ma akoma na aginye ni nti we break na ya within a short time na ya wa san so achire ni biom na ye njuntu but previous administration the audition so mpo no mbo wan so boy yon pan ke bia be managing dem na mbo wan nti na ye njuntu kura nti achire se humujitum se humujituma nanche mba mama tache se umandantum no abansu ho hwoe dama medi nkan me kan no wayan embra wo ho the from the mibili to the mibili no mo bia ayo nkopu no mo bia nkopu nti no sabe kafra awono wana okaka da okonfo ne soko wo ba yela hana na yini bokoma wa asoyel nti na da o de kan wani tu na wambre na wa hihye ejido nti mo okobane nti ebishafu yehwe aya woni cross season wo bra o turupum no mi se enfia afia basir kon approve tuma ne wantu mpocho 1-2 mpocho abanza ewe yuchu ka de yime ko politics mo ye ko politics ncha aya yamawura no abana oti di sisi ai ansa na olbaba no olbaba power no o shede pe mi ka kire yana afalafo de puntu mi no onyaja obotu ampa odi ni boshedo 1-2 ama nyan nduafo ama meche artisanal fishes 1-2 pun ma manyan mfonya lohwe last year July power 1-2 mi no hwanyama na wa panam ma hwe ntanam logu ma yamle safada me na meka kiro nam na egu ma yama we yama we sifada me na mo nkotin wow 19 July 2025 wow boje yama ni bisu na all about and share July said me believe so two puma nkadami na mi na oko yemoko August ni na mi na oko yeyin bi na yemfamba hwe emshafu mayehwe oye yenyano mpano na eda wa sesere wo tupum afi abasen ko wantum nti ma okro no mpani yenyano nguto yenyano mpano nyina bad ni mayehwe yenyano mpano chede ebere wo tupum na mi sere masina nsa ne yaba mfeyedo menye konkosifo ona ebakere konko anan konkofu bia we bi din kobo wa kon osi se pimo obotu da nche wontum March April usana da member afafu nseda nko ode wo esise bi busume baasa minimala se asemote de mi uhundama obiala
obeka de official want to open me no da me yimpa so be no ni mo leka pona nke sa yankopon na la no ye hu wa ni such a way there pona lo ho automatically on the yakopona nam different na unsaka ya wo bo different ya de kopon ewa nti no bibi wo ha na da me nami ye no ebua no wadiko nti awon da mo bo no bochacha sa muteo pa today bia ipoku another two nankiti yo belo oba nti se da me belo no nsin another da me belo na san ebo offense sky ya blante another why is can e kopa I a waste of time and resource ekokotum pampa hwe wala ko yin bimpo but there obi wo sika ya blante another amoni bua another why is sika no tama onu tinefie na on kopo no opokufu wala kopo mfanye yesese ya hwe yi da metame na won woko amon another sky ya branch another why sika no won kopo na won ko ache na won wan hihye no ko ana ebo na okita hono aye maka de aye nhyehyaya yeboto ya eja no woye but still to me da me bia nkwane de kana mana afarefo ye aha ye ya tanfo kasepa bocha nti mama say ma twasa no kire apoyere na nkese no wona nkese wo kwana wo fado na mbibi da wo fa nkwapoye bocha ne nim nyebe de bia wo sora ara na punum de bia wo sora na punum wo won hihye wo wa mbibi wo wo fa nkọ na wo won hihye so wo wa ibili manabe wotin nye bibia na de kopunum ye net ni na tem bia de kopunum so net different your net di pankoto nam bebre da me yuru na yi sika na ni ono bo a wo de pan nti se da ka lutu punum de yemfo bani na ngu fo me dia solba aha yen nti be se nti be ya mbiri kakra ya aban dada no base no kra no oya de yentupu no ahoba no debe ho that's it aha ne de bebre hwede bia me ye dwumadwura yes na ma sankofo we be de 12 anede be bie da ma sankofo no obi mo wo yelom womba bocho acha sa ni bisu ko school nti se da me bre na wa to punumin men kan so de sesi asankofo no se anhwe wo yi a nti da benten wo yi a na obitumi wo na obi aju won yi me no wo ya me do ho bocho nti ba che nti se da mo busum na wa to punumin na nampedi boyin bi wose de osuli sanma asasenfo bocho atima maka yeah awu ye dwumenu wani ntinu wosusu de bia no wosikani bi wo ho bi mpa na won panya nka bokọ akọ kede won bo na de won meska bi fetwa but iye dwumenu wani tide bia tie manager na ko manager ba won da asorba ba mbusa na memfente on times ntinu what to punima aye ejumedi we na wa saje de bo hwe de wa sankofu wa sitin be tiden am sure we kakra abi tam so wa yejuma na abane sa wo ntuma mboan na obo na obi another time so ala the mo na oluka yejuma nti neto asa epo ntutu no binu oma dudunara wanye wane edwuwa anu gije yejuma ye sawo bena ma ebia mbu bia wala de ma wona ntuma amfam bo wona ne sayimpa no sabe ka fa onye obia odwuna liu kwechila me okomejimo lo mbom tide 200 cedi ana 500 cedi fi bi mko sort me problem no wa mama na mokwana tide ni eji usimeti na he me sankwen wa ba maman
na awoso wo imagine wa ba na mana the next time in the luck day obeba no imemeni here hi because we need to dia no ba chi ni bia ba man no mum say 1 2 punim na wo punim yeloko wo company we nya bia the scope dey bia ochina wo kwa wo benya bi sabaka bi poche anti puntu mene de na ma otene de aya wale ya wo hwenye na afalefo ne pe be ni mu asankofo tuafi wo hwe ma asankofo ne pe but yamene ogodwuro odidu yamene wo doso papa apart from today me dey mo wayel some wayel ne mba me ye ne member yes we ni plan yamanim ma asankofo mu bozi fun na ma asankofo na aside from that was wo nkofa when you yi ejuma today bia you will be from hustlers another watchman fo was wo ye odidu wo yamanim anu fiwa misafo wo penam odidu wo yamanim ye won na wo hye namen yes ko me bi wo yamanim yiye wo today amoni di obi bi wo kata namen ho ma me ne wa kunsu wo ko twanamen o twanamen wi a odeba on sound to all the bopa odi mebi na odi wo tia ni ka odi kwanam wo kakata namen wo wi a ye wono ho na wo so wo wo pipe namen wode ba na mun ko funu so wo tia wo ka but acha sa aha today tun the day are making nyama na okono ko petuna ne ba ye won na ejuma dinu yo anim anada sankofo wo ye wo tanam wo na wo ye wo hia wo de kofi ntinu da mun ko funu na wo tia wo ka bese wo tu punuma wo hwe yen afalo fi pe nye na ye crop ntide number 12 me sankofo chazim wo 12 na wa bran yen mo kakra bi angwa kakra bi ye hwe so ye wu de ye wo bi mu so ho a sabi waye jumani bi ma waye mpanyinfo a wo fie wontum nko nta ho da mo kwafo so wo wa ba san kwafo no ye fipi ba enna monyenam obi mo wa amende waye mpanyinfo ntum nko penti wasa eboa nti bo na wasa mu enti on ne ka nyenam a na wo so monye bi ane da bi mo wo fa bi me brother panyin bi ntum nko samenya makopo ba butumi ni akọ o anam de adwuma ne medi ntini o kwa obo mo anam bokwa kwanu bi bokwa dibi ko be di bana ofia mo besan so akoton bi bese wa tu punima da mu kakrai wode abi ami mo besan ko ma mi won kacha da because mu 5 kilo 2 impa 12 obejini the whole month na o mo wangwan obakada ya ma won mu ya ma won angwa na last 2 years 2024 na anedi what the tin tomatoes kakra na can fish kakra wodi kan until the made banu as I believe in 30 days enyi womba enuna de ye jama for the sabe kafa ye womba ye yamba ni womba ne baso was wo pa de la wa tu bien e ba sana denti sisi ya we are na ya dig a cranting ya tetodo nti just imagine let me dey ni say abram mu da 5 km 2 mindia abosoma na onya san papa nti say mo tsasa na kire epono wontu keke wotuma o mo bibi support kakra be wodi so hwasan but o fasika ma wodi but onye bi kakra bi onye asoba onye nti abanye baaya okada onye tu punim no abana no so ohun sankrede afarefuna la so ohun dey yes aponya do lo wotuma wedi nye pa nti no da make say ya be no mde no program go be yo keep dinner since I looking yo e platform to do obi ha yo okada puntumi no wodi bede in fact man kada abane de sisi am like say listen the make on na adwira about two pum minimum NG we fi bi one sha ban ase no wo pede wo hwe de wonye di nkomoda puntum oye ana de mu nse sempo ebeja atumi de won two ma bebe ne yem fon two ye platform ye de obi anyu a okade won two mu na won ya kwatire time yem fon two bishafo na
nche ya kwhwe kwana wofado watu apunum wo oye Ghana bra abandado abaseno kono ni penfu wo ya hihye de epunu webro yetum nam enam no wo ana da membe na nim ya wonyinsa yinsa nti wawo kama na wo wi a na ya makwan na ya kopu yeki nam no me pre ye kwhwe last year ana mfe biem bi abaseno ko aha epuntum no mo ye no mpere ye kwhwe mre Numpa nyamenupo waka Yanumpa no namenela waka nyamenupo waka Sulia Yanumpa na ya wa mu nyime ma mu hu bi Yanumpa Sulia Hey man. Akwemu mayede bo epo no ho ban no afi so ne de edu ma owo ho nyi de yepede etefu na ye nuanum a wo ye efere adwuma hina wotem na wo hye ne nso na wodido onyi de hen vessels ankese no reference one industrial trawlers no yebetupum ama hon enti ofi bosumi a yebehene mu Kopim Bosumukron Obebanerie, from 1st July to 31st August 2025. Yebetu Epum Ama Hen vessels and Casino Busume Bien near Betupum. Inna inshore Fonoso Yebetupum Amahon Bosumukur from 1st to 31st July 2025. Na Ahiama nkakrama na wodi aboard moto premise gumu kopono ono afi ye ntupum emahon nanso won shende mebiso ye ntupum mahon nanso ebenada da na nanom mpanyimfo de babo ade de won kopo ana ede bia popohin ina nanom ahyehya to ho de won kopo no wobedido Otode bien enze ya onse onfata wode kopo do no oye DDT wode kopo light wode kopo edura hora wode kopo ale tesemina na no mo keka ho wode kopo yina no wonje se wenje ya no ho sunsuano no obaba behaw eheni hina mangana no ho hina wedwuma waya wode hwe womba ina echimba kwa woreba so kwana obefaga obeha hon ni de minti yanyi district assembly akache DC ifuni hina no nyi chief fisherman nyina de wonye kor na wonhwe na won make sure de mayeke was be yeduma
afi so ye nuanom a abefo mfiri na wodi ye adwuma no scientific bodies no so ya ka kire won de won ye hwehwemu na won ma ye hu de ye tupuma mfasoba na afi po na ye nkotom ama hien nuanom ahiamafo kakrama no so no ya hwem obeba na afi marine police for district assembly fisheries enforcement unit for so wa hwede mayeka kire ahiaman kakrama funu we didu ana we didu no afi bewie ya ye de nyina besise enyim na ya hwede yan tupum ama ahiaman kakrama funu wa aboa efere adwuma na wamboa ono na obema ye behu de afi a ye behemu se ye bekoda yendama ana ye yendama. Eti ebushafo nyene maame Emilia Ata ono no ye swafa ohwe yene afrodwumedo na so no ye mbehye begoyin wo oye shama na afi abase no kono epununtum na ho hyehye no de botugwan nti watupulum ma ahama akasa for trollers abadnabado yo commercial trollers nyo semi commercial trollers nti akasa no watum pumbusu ba asama hon ebien na nkakrame ya yede kwad na mpa no muwe mpa no yede kwa mpa no nkakra shama no nkakamu yaden ahona de wantupunum ntono na mpede yakohwe na yiti do kan na yewia echi yabotoye ende dido mepe echi mbise ebe a wote be damaji akodo akasa na obotupum busume bia ma hon na ahunu wontum no usemu da eyija ya obian yo medasi amde mbra minister ne baka da pon on yuntum ma atina anede nyaman ketenkete no ni yanwa aje because na yedi nkan so ya atede da unti na oyen honwa na oyen honwa ba obaka ne hu de aban no bo ohye no we do now on just campaign talk yeah nti sesari afia yewumi humba prenede obotupum anade mewuntum yira ma afida oye nado David onji namba afi last year oji na puntum na la yenyempa anka de medin mpo wonka de mekese mpo wonka mpo yenyempa anka de menkomo mpo won prado abenza de medin ka meka no puntum no wotuma ekompa no mpa na hu de ahokyera aba ahokyera aba yours hu de ahyasene mpo wotuma no mpo ye we bebe wegina ubon empona no wugu asen anpo na wonye ahyasene no wonye hu da embre bia aleba ahyasena wonye ne kete no wonye because ndi tede obokompa no hu bi so ha asoba ye da metena na mrekin se yakopon dempe wasense no mi na yakwa nti se obi wo ha se branda na yonkop no mpo se ka mama onkompa na aha na na meka chiro se obi wo ha se da moboya meleka da wogu ase wogu na mi branda na yonkop no ede kwa bilano na de bebi baka obi a ede kwa gugu kaka na mkaka nkra kwa ede bi kofie sanso yeton bi nti da baka da mo won two punu just 1 week punu da me din ka me kan nyame ne bi o me be busume ba asa na onkolopo no nyame bi kopo oye ni mu na medi oye bi kofie oye bi so otan emide se mo fie mankop me mankop another mankopa sabi nya lu na mi fi mi ye bi obetem nam me ye bi mutum ma ton bi mu ko fi amedi bi atedi bane medi se wa tu punu mo kraya besi ne ne medidi aba na kompa no mpo aha na prera wa tu na ka da kompa no se
bibe betwemi no kompa bo ku bibe brezisi mpa no ayi bokwa ka tubi na no sese ponu asotine bitu ku bi ni nyina mpo nti mpa ne de sapuni wo mankan yewo mpa no mpa ne de nti anwo kire de ya fa no kwa nti na meleka de obi abeka de ano obi abadwun de ponu won tu mi no na oye afalofo oye tanfo kasepa yabi impanya china yemfa no woncha eti bibi said the master me de wontum anamu wontum na so nya bandama na afia sisiare yenyima obekan ama me chire me de ana bi me chire me de wari yantutu bi wo oye edina sisiara yenyi mo bi fima abade but ban yin chire me kakraba mo bi fima abano inya na afalofon inya so no wo yan hihye na men yan jintu metre wo fi kase dum akade yan jintu I was starting wo for Crystal ne the day Western Region for your word wanjantum Western Region for wanjantum dopo chede wa nu ye oba plapuntum no oba pladumpo Central Region or platform a yan ye odom kese wodo wanjintum in the area dia 19th Water Region for so your word was wanjintum na chahu ya wa ko da wanjintum yede ya ko omboyen yede ya ko omboyen yenyim bebi a ana yim won kwa wotu punuma fari betu aka pun wotu min wa abon omboyen omboyen no kwa dia kolope omboyen aba kwa no ofa do mbo ho da kwa no ofa do ombo ho ne de ana ma chiro de owu de afalefo enwa inde yekopuna ye adwin ka chen da o kire so ye benye bi intinu sabe ka fra ye ntutu bi o ho ma ye finde o ye fido ye da ntutu nti kire se nda wo koro wunyam na wodi be fi a wudi ni nya mo osa ye di nikas mena meka chiro so na chew ko du ye benye bi ye di nikas ye benye obi ni le ba sa nimba bebre obi ma tebe yo busia ngesa yo busia anu sinche ayanu so pe tebe community na punda ho no tebe ko gwampa no ye dia so what punima activity bia nkod driver for run wo ntum on run wo wona na lo kompa no a awo yin lo ko afi bi o tebe pedu another kotokoro ba yin lo kompa no wale pede wa tumunti na wo kai den wo ho nti ya afọlọfọ nkuti o ya afọlọfọ nkuti wona wo community ni ma sabi wo different business the drivers na o kada and me na ana paragraph na nka wo kompa obi akotonam o de ba pedu another de kotokoroba another de ba abraham nti mo anfa no nko nti no just the impact in your feeling more but into amboyen mama wamboa mpo wamprado eyede yankomo no yankyere bia yede yankomo twetwe bebe wi ko start wi chire mo kwan na de wa de said that to abananyim wa ponuntum de simple so shebo so wan shebo awo general secretary Zema regional secretary Zema oye CaFGOAG nti father said jina Coastal Television na father said for tabananyim we ponuntum no yo show mesle ya mampen no TCCI na masle ya mami penyin mami Emiliata de afarefo ya Ghana main na meka central de ye Ghana central region for Coastal ni na no pontumi no
mama won paadum pa won kada mama won bompo won kada wodi puntum po de babiem puntum ye besra ho last year 1-2 punum yen na ye ho tanyen yen na ye ho tanyen ntinu ye pede ye ho tanyen abribia nti puntum ne de ye pede beti ayi tuode ye tuode nti ye besre se EWUSI obiara obebia anyo aban ba kese de pun wontum won kan kira aban ne de yen afarofo yes de puntum men yen jintum yen jintum nti aban on hwana yen afarofo so on ya akomodo age man ade ye pia de mama on tu pun men on me ponda ho o man ponda ho inde eyi kwane wenya inde da obi mu kware wenya ne da na obi mu so de nya no inde obi mu kware wenya ebi musu di bai dibo na de makronim aye show kakra be kronim nti ebeslan ono ne ye papa ye dan sempe auto prima baby o anhwa ne bo ma ye den mani ne da abede ye be paid ben da kama ye mafra ba on ye so dem nti sabe kafra ye won say ye bible say there nsa oye ejuma on edidi o man ye kwan ye mfa ye nsan ye ejuma ne ye didi na ye busua na ye amanu so awoton brem eze ya bedo wasi wo brenda wada jira enya na enye Coastal Television agbo nkomo edafa oye cruise season ya bokomi sensiare huno ama ya tasere humpere hutupunum mpere wotumu no humpere da punu wotum humpere wotupunum ntino umesraban da ma epunum wotum yenyi ma aban baka tinchira atwan na banje no tupuma obeyede oh yeah do oh yeah do njubede yeah mama sin bakasa it's a demonstration kwa yeboko ne diti aba afafu demonstration obo ma ye dia mene gugu ye dia ya atwe me bugu kalo kwa de demonstration abano na afafu demonstration da ohun bida yeah bibi na union mo watch kwa wa adwen je wakọ parliament house wakọ stop on am the wall kakise bi tis in the dimension da minim nti wamba na afidi se wo pero we demonstration I want try yede ye true challenge mama wonye ni mum waya ye be demonstration je ya nkọpụ dokura awu me bebre na amanu so bebre rebin ka kan ka wonya wo so wonya wonya yo EWUSI ya bada celebrate da esewa da jina won enye Coastal TV abonko emsafo nyanye oya EWUSI ono na da oya CaFGOAG iku na no wo finfin manto ma oya won chochofu panyin na yempen yesa ne do sa na wo shedi wo edna wanye ebom panyin na wo be hiem finfin manto no na wo be hiem ho a wo dwendwen dam epununtumi na eja ya panama na ya wo bonko ya bonko be o jero da saban mabananto epunum ye wa de sen mabananto punu sane wotupunuma emu unangwa wode bana wonsonwan nji won piase mbia nkoso ya bande wa tupum njo me hu deban wo ni nyasam wonje epunanda ho na no somfa na mu na na gare anada na mu na nangwa na abanso no wontan onen ma yema yomba yeba yaje ya muachi jumejeno da bewe mono mix da bewe yankom resisia afaron kwa yampano Move. Abedimpo. Yeah. Fisheries Commission. Canoe Council. Aiko. Komi KOFI Kinata. Nyame no boni wiase. No boy pu besi na numu nyame ina. Obosu ko yuru eben ekan sa follow anje na umo. No bobo so kase na senior man
Falfu benye sika oye pui Ya bori na ma oye si Eto na chinam epuyala Sonne Sike nyibi no nyi pese munkuminya Obiala le shoshe mana kubinya Ti wale ye pui ma wape biala Inti ene puya Mosa yeli yeni Da chinchili ma wansu Walive wabeyeden Inti ene puya Mosa yeli yeni Nisawende Da chinchili ma wansu Walive wabeyeden Light ya do kobu Dini yenye Dynamite ni yenye Kabali nusu yenye Yenye Tinki ni yenye Zikaya blente ni yenye Kalagi no yenye Wama yenye Another Tuesday fish ni yenye So close is in the bar Yamba na manambre na wantu na wamu na wandalo Fama ya nalo Winter Mamrike Western Central Itakra Vota Disco Okulo bite Ye jan ma fa fu won fe ye Koko Aba sisi rumum Tabulumbo bibi pa 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 Edidi preko denke yemfe ye didi da na Sisi rumum Tabulumbo bibi pa 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 na Edidi preko denke yemfe ye didi da na Fate fone se Mara won't be a child, pa. Nazima say, fele buzo na she pa. Le. For that obe, ole la ejiji pa. Niga me ukage, ubi wana ekweche pa. Wako. Mama ganshona, joy so aluwa we show me. They a fit tell wa ebola, ke ufoya no le a ke bola no balu. Ganshona. So aluwa won show me. They a fit tell wa ebola. Fire no le ke bola no balu. Ibalu, bangana ibalu, ibalu, bangana ibalu. Tata iti galaba, tata iti. Sije ina brabo galisuwa wa, sije ina brabo galisuwa wa, sije. Man. Ebusia mama samu akwaba na mama atasa yebo yan eyo na mama vi akwaba ya hino enda ya afafo hone eda ehwe nkoma yanye EWUSI twitwen ya ehunde nkoma ni na okoye na amle bebi a nenwanje honye epona wobotum ase epona zemo wontum wonja ndama zanda watuma ejuma woyenye nti wasora na ba sebi wasora na pa wonyi baby a worko nti ono za wasre aban de epona mama ontum na onmo wonko ejuma demre wotenara zanda ebe ye ejuma esora ntum nko na etena fie eba na za wa atupum nti wa de stress ka sen de aban epona mama ontum onja ndamara mo hon na ontum wonko ejuma sabio epona wokwa wo shema na wozeko nti shema na wozeko na se wonko biwa wojesiwa na wonso wotena fie na abisu na wozefe hon abusia nti wosre abande epona mama ontum ono na amdo di wie kra na mete no nti a ono fa bebe no pona ka de se o ebisa na so abande tuma obede na aso bako demonstration ajibro na anyi kasa a wanyi mpemfa wada fishes ano na baka ma wata se de hona adwuma nde na ote nti dama entumun otuma ombo hon na mpemfo so me sure da obete na asupem na wa hwa ma hon okay
Entinu ebishafo ma vi akai mimi sende wotuma wode emu nangwa wode ba na wantuma me emu nangwa say friend ye besi a obiso me da emu mom ze se dada bi na mokopa emu nangwa mutumuto aha intimentum na monko na monka yamaze men na mofa nkochima na emu nangwa ma motomaze dama yeah tuna kire ayo sesiaren wujina do no onye afa no ye kwr onye do oye kwr pesi but all chirem dam na oka da hwara waya no tenchirem waya wodaw enya nti waya ayina ba ya obenya wanga sa obenya nzunia na efim da obenya obukwa akoto hona mu na hona ngwa dada bi na waya hwaze nti tuma what na fie a won kwre oni nti na eze emu na ngwa reba nti se abatum eze emu na ngwa ba zori train de mentum na emu wonko hono po na wonto hono mu na wangwa wonko hopo dam na pacho we ato mu na ngwa nti asemu wontum okay but maybe sasa abanso lutum afia basoro ko wona bosomo ko but wotum de pene bi no say ono mum za onam de juma na manka hunti I wouldn't speak for them but na makan no bibia so what do ndinam wanye na me aba refresh wanye pemfo tena very ice obete hon no waye usanda woko de na yin na yin fresh fish na ya chubi na ya kubi na ezi aha nti so wotuma ekogwada mo hwanda ice nkoten na oho aha nti dembe na ya oken EWUSI ochechirem obeye den to obeje dam aha na makan no mpemfo wonye won trans na woka ma obefim beba no na obemen update nti ebe hu mo okai aha nti on na de seka saying den chaban wonje ndam am ho no mo won tupu this time round nan sam ya so oye hu apusu wotum pukekekai ego no padlock ina chaba mama ya kohwe mbribia wotupunum wotum minister mama ha kumsin akampa mama ha kumsin nan chama mama ya kohwe South Africa sibi wa pona no nan chama pele mama ya kohwe kona no all follow wotu apunim no ebisafo edi o fanchem papa nche ya kohwe kona wo follow ana wotupunim te ya hwe wosma power timode o South Africa sibi wo to apunim na enti aso na domi na ejina ho na mama okita key no aha no ya manze de pono watum for this period nti after that period na wasana obogbe na wotum ko adwuma aha but EWUSI za kind of afize wasre mpemfo ma won topunum na wonje ma wangasa won ko adwuma demre wokonara na nche yambe nsusha yeah yambe nsusha enti ebisafo se miye yanche mama hehwe kakra ozande obiara ye nada ebia ne sentiri wo ho ye nkene abana abasene kwano da waye no wanyade ye nkene dam na emom me ye kan de afafo na wose na hin bia ahona wose eponala ahona wo kwano mu ntumen ahona wose nti ahende efomfom da ma vi kan ahona wo ye adwuma no nti se wose mu ntuma yabaka wono na ya saban da montum aha okay da montum David yete ya mwachinzi do na na pay American or pepper cinnamon oya Bills Microfinance yes be bi na was yeah 300 Ghana cedis me wonder Ellen Ama da kon aid to Dr. Muhammad Baumia has paid the debt for her nti maame no oye lecturer support UPSA we ko tie scan ama okay enkofo no aha nti hinza was abatum sisia oye 300 Ghana cedis pe
ntina ora awo watch da yenje yo ntabushia aha na br mama hen kwan ma yaje ya mo wache dwumedin anapenu yedze besi mama fa no maselo mu no yamfa ma oye diesel gift shop yo diesel de bra na omo ache dze papa ne bi na waso fa kache wadofo king of the universe that can call bedo materials na papa oye de mo papa da mara so na emphasize de bi yamfa ma oye Solis bar and restaurant osi de ban pa no wan kase feed good papa ya da sedin bi shi de mam Nesto Ventures la bentia sese wudem na Costa Television ehwa hwen TV bodedo Nesto Ventures or the TV no de mam papa da mara na sedam so ya de ma oye NPA National Petroleum Authority also use gas ne fie ho onya akono wo de banuem asere bi so bokwa ma breje yi aha ana oye ankaben de no one man top na obanda da ntono de na asede no on common papa e bi so be from kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN menye mama v anepe ya mama macho For the various stakeholders in this space, the closed fishing season has come to stay, despite continuous criticisms from certain quarters. The closed fishing season is implemented to protect and preserve ocean stock, ensuring sustainability. Minister for Fisheries and Aquaculture Development, Mrs. JACOBSON, says the decision to implement closed season is backed by science and Section 84 of the Fisheries Act 2002, Act 625. She highlighted significant roles of the sector, including employment, as it contributes to GDP as well as national and nutritional security and foreign exchange earnings. Hence, the need to improve the sector. The government and the ministry will continuously improve the sector by providing better infrastructure, introduce new technologies, implement alternatives, livelihood programs,
train and build the capacity of fishermen and women processors as a way of improving efficiency and profitability in the fishing industry. Our goal is to create a thriving, sustainable fishing industry that will benefit all stakeholders. JACOBSON urged fishers and other stakeholders to embrace sustainable fishing practices. As we symbolically open the sea for the artisanal and inshore fleets, we are not just resuming fishing activities, but also celebrating the unity and shared responsibility that have brought us so far in our determination to manage the fisheries resources in a sustainable manner. Let me remind you of the need to dedicatedly balance between utilizing our marine resources and conserving them for future generations. Acting Mission Director for USAID Ghana, Grace Lang, reassured the country of the American government's support in observing closed season and other measures aimed at sustainable fisheries management. Since 2019, USAID has supported Ghana to implement critical fisheries management measures, such as the closed season, and it is working. The biological impact assessment of the 2023 closed fishing season showed an increase in the average sizes of round sardinella, black sardinella, and anchovies compared to before the closed season started. USAID supports sustainable fishing practices like the closed season because we recognize the importance of replenishing Ghana's fish population. Fish is an essential source of food, nutrients, and livelihoods for millions of Ghanaians. As Ghana's largest development partner, United States is said to have supported the country with $140 million in 2023, dedicated to agriculture and economic growth, health, education, governance, among other sectors. As part of protecting and preserving the ecosystem in the ocean, USAID supported Feed the Future Ghana Fisheries Recovery Activity is investing $24 million, equivalent to 355 million cedis, in multi-year to help restore coastal fisheries. Apart from closed season, USAID put a spotlight on some interventions, including moratorium on new canoe entrants, electronic monitoring systems in the trawler sector, as well as implementation of ministerial directives on trawl gear, among other areas that impact the lives and livelihood of fishers. The ceremony had traditional authorities, various groups in the fishing space, security agencies, among others in attendance.